Verujem da je dosta vas gune I play League for the plot igrača jedva čekalo ovaj lore drop, pa ću vam dati tu satisfakciju. Danas pričamo o Ari, svima očigledno omiljenoj Vastaji ove igrice, mada neki je ne vole, ali Ari je u danima ranog djetinjstva bila u severnom delu Shonksana, odrastajući među ledenim lisicama. Jest da se ne zna kako je ona dospela među njih, ali bitno je da su oni nju primili u svoj čopor, jel te? Iako je bila Vastajanka, nije znala apsolutno ništa vezano za njeno pleme, sem da je imala sunčev kamen koji je nosila sa sobom ceo život. I tako, živeći među ledenim lisicama, Ari je krenula da osjeća kako se njene moći polako pojavljuju i tako saznaje da može da pristupi duševnom svetu kojoj omogućava da kontroliše reflekse kao i emocije njenog plena. Tako je Ari jednog divnog dana našla nekog baticu koji je bio na ivici smrti nakon što ga je pogodila strela i Ari je to uspela da osjeti pomoću njenih moći te je odlučila da se prepusti njenim predatorskim nagonima, ne na taj način, i jednostavno je apsorbovala dušu tog lika i sa tim sva njegova sećanja. Što je više posmatrala obične smrtnike, Ari se približila Ioniji i postala je zavisna od apsorbovanja ljudskih duša. Međutim, jednom je apsorbovala dušu nekog lika i u njegovim sećanjima videla kako nju smrtnici vide kao obično čudovište, pa se Ari smorila i pokušala je da se odvikne od apsorbovanja ljudskih duša, ali kada je pokušala, osjetila je kako njene moći kreću polako da nestaju. Odlučila je samo da se pomiri sa činjenicom da je čudovište kako ljudi i kažu da jeste i nastavi da apsorbuje njihove duše. Ali jednog dana Ari naleće na nekog slikara koji umjesto da beži odluči da jednostavno dozvoli Ari da mu apsorbuje dušu bez ikakvog premišljenja u zamjenu za njenu ljubav. What? I onda se Ari prvi put u svom životu osjetila srećno, a da ne mora da apsorbuje dušu nekog smrtnika, te je odlučila da poštedi tog slikara i onda su se njih dvoje zaljubili. Kao. I tako su njih dvoje u slobodno vrijeme sedeli pokraj nekog jezera u Ioniji i tako su živjeli srećno do kraja života. Ari prosto nije mogla da kontroliše svoje instinkte i ubija tog slikara, apsorbujući njegovu dušu, pa kao žali za njegovom smrću, a glupača samo nije mogla da odoli da ga ubije. Rip slikar. Ari nije mogla da preboli svu tu tugu nakon što je, isisela dušu liku, te odlučuje da ode do civilizacije i uputi se ka bašti zaborava. Tu odlučuje da pita da se obrišu sva sećanja koje je pridobila apsorbujući duše smrtnika, kao i ta sećanja na njenog sada već mrtvog ljubavnika. Tu nailazi na neku babu koja se brine o toj bašti, koja je poznata kao proždrljivač tajni ili zaboravljena ili baštovanska veštica. Ovo treće nekako najbolje stoji ovoj babi. Ali je Ari ipak zvala Igilija i ona ju je molila na kolenima da joj obriše sva ta loša sećanja. Ali joj je baba rekla da je zaboravljanje ovih sećanja loša sudbina, međutim ipak odlučuje da joj pomogne. I tako joj baba daje neku snežnu lalu, te joj govori da diše u... Šta da diše u nju? Cvet pokušavajući da apsorbuje ta sećanja, ipak ne uspeva jer Ari zapravo ne želi da zaboravi sve te stvari. Jednostavno je skontala da je bolje da živi u agoniji sa tim sećanjima umjesto da ih kompletno obriše. Onda, pokušavajući da se odmakne od tog cveta, Ari je osjetila kako kreće da se guši od samog mirisa i krenula je da halunicira razna sranja. Pa posle svih tih silnih halucinacija, Ari se budi u bašti i iznad nje stoji ta baba i pita je da li je uspjela da zadrži ta sećanja pre nego što ih se cvet otarasio. Nakon čega ona objašnjava šta se desilo, bla bla bla, i baba joj tiho govori kako treba da beži što dalje od bašte što pre, jer je navodno loza od same bašte uzela neke ljude koji su dolazili pre nje. I onda kreće da se pojavljuje tamna loza koja kreće previše da raste i zatvara sve izlaze iz bašte. Ali je Ari nekako ipak našla još jedan izlaz koji nije bio zatvoren, te uz pomoć svojih refleksa uspeva da pobegne na bezbedno. Omikaelan, ili kako god se već izgovara, je mesto na koje Ari odlučuje da se zaputi u potrazi za odgovorom kako može da nauči da kontroliše svoje instinkte i ne apsorbuje dušu ljudi za koje zapravo ima neka osjećanja. I tako postaje opsednuta time i proučavanjem njene istorije kao Vastajanke. Idući kroz Ioniju, uspeva da nađe taj Omikaelan, sveto mesto Božje vrbe, legendarno i magično drvo koje je odsečano pre nekoliko hiljada godina. Tu Ari nailazi na razna spiritualna bića koje čuvaju tu vrbu, među kojima su
su i nekadašnji vastajanski carevi Kimon-She, Gaiš, Matrijah i jedna opasno jaka lisica zvana Sainen Hiljadorepi, imena na srpskom za ovo su weird as fuck. Te tu Ari konačno uspeva da nauči kako može da kontroliše svoje moći, ali i dalje nastavlja potragu za njenim izgubljenim plemenom. Ne zna se kako, ali Ari uspeva da pronađe još par tragova koje dovode bliže Imelu. Međutim, to je tera da ide u piratski grad Bilgewater, međutim, Ari konta da mora da unajmi telohranitelja koji će da je prevede preko mora. I tako, dok je putovala do Velhe, tokom festivala duševnog cvetanja, Ari nalazi sebe u lokalnoj kući čaja u potrazi za nekim ko će da je odvede u Bilgewater. Čuvši slučajno priču u vezi nekih noksijanskih ratnika koji žive u selu, Ari postaje zainteresovana te pita gde može da pronađe ratnike, kao te iz Noxusa, da joj budu telohranitelji. Paskoma, ta baba što drži kuću čaja, odbija da kaže Ari bilo šta i da dozvoli nekom opasnom da živi ili uopšte bude tu, govoreći Ari da ode ako ima nameru da dovede Noksijane. Tako da, tokom prve noći festivala bila je tu neka ogromna gozba koju je organizovala kuća čaja, te je i Ari odlučila da se pridruži. Tokom večere, Ari priča sa Paskominom unukom koje je Ari zamenila za čuvara kapija, neko mitsko biće iz Ajonije koje čuva i upućuje duše tokom festivala. I onda su njih dve krenule da se svađaju oko istorije Ajonije, bla bla bla. Ari se smorila i odlučuje da uz pomoć svoje moći manipulacije natera Paskomu da pusti ratnike u kuću čaja. U jednom trenutku Ari upoznaje Yasua, Harvijev 010 Power Spike God, mačevalca koji traži svoj smisao izvan Ajonije. Oboje su htjeli da nađu nešto bitno izvan svog doma, pa je Ari uspjela da natera Yasua da bude njen telohranitelj i prevede je preko mora do Bilgewatera, ne govoreći Yasuu da je vastajanka. Nakon što su napokon Yasuo i Ari stigli u Bilgewater, Ari odlazi do crnog marketa i priča sa jednim od ljudi koji rade tu, zapitkujući ga u vezi svog plemena. I taj lik, skontajući da zapravo priča o Vesanima, pošto se tako zovu sad, saznaje da je jedan sunčev kamen nedavno bio prodat nekom maliku iz grupe Jagged Hooks, koji se uputio ka Sivoj Luci. Nakon nekog vremena, Yasuo je išlo na kurac što Ari odbija da mu kaže koja je zapravo njena misija i sam dolazak u Bilgewater. Tako Yasuo i Ari odlučuju da ostanu tu noć u hotelu, a da sutra ujutro krenu za tim malikom, gde on uspeva da je natera da mu ispriča koja je zapravo njena misija i da je ona zapravo vastajanka. Te noći Yasuo i Ari su imali malo alone time, nakon čega ona ima noćne more o svom prošlom ljubavniku i Ari u strahu da će da uradi istu stvar Yasuo, odlučuje da se sama zaputi ka Sivoj Luci, uspevajući da uhvati jednog od ljudi iz grupe Jagged Hooks, te od njega saznaje da je kralj pirata Gold Roger Gangplank zapravo uzeo sunčev kamen i zaputio se ka ostrvu Senki. U potrazi za sunčevim kamenom, Ari dolazi na ostrvo Senki potpuno sama i ostavlja svoj kaput u nekoj random šumi, gde nalazi i upoznaje se sa Maokaijem, moj goat, te se njih dvoje sprijateljuju gde on njoj priča kako je on pomogao blagoslovenom ostrvu pre propasti Helije. I tako, tražeći Gangplanka, Maokai otkriva da Gangplank ima alijansu sa zlokobnim Trashem, koristeći njegove artefakte kako bi napravio maglu i dozvolio sebi da prođe kroz zidove koje je Maokai napravio. Yasuo u ovo vreme također stiže na ostrvo Senki zajedno sa Braumom, Illaoi, Pajkom i Miss Fortune, koja je njihov kapetan. Ari planira da ode u vezani trezor u potrazi za još dokaza, ali ostali odlučuju da idu sa njom kako bi uspjeli da izleče Maokaijevo korenje. Zajedno su svi uspjeli da unište crnu maglu koja je zarazila bukvalno ceo trezor, te je Ari uspjela da dobije odgovore na mnoga pitanja u vezi sa njenim plemenom. Pritom je saznala da ima veliku konekciju sa ostrvom Senki kao i njegovom tehnologijom. Nekako uspevaju da izleče Maokaijevo korenje, te mu se kreće vraćati sva moć, ali veoma sporo. Grupa odlučuje da ode u podvodni hram Burua, pošto je Maokai dao Illaoi jedno od njegovih semenki da bude blagoslovljeno od strane njegovog boga Nagakobou, omogućujući mu da brzo povrati svoju moć. Nakon što je Pajk uspeo da nađe lokaciju hrama, Illaoi uspeva da nagovori Burua da pripitomi sva čudovišta koje brane hram, te svi zajedno odlaze u podvodni hram i pronalaze mesto gdje mogu da pročiste seme crne magle i da ga ponovo blagoslove. I tako, sa semenom konačno blagoslovljenim, grupa odlučuje da ode nazad na ostrvo Senki, te se vrati kod Maokaija. Na putu do Maokaija naleću na dušu lika koji se zove Nekrit, koji im govori da je bio nekadašnja desna ruka Viega u propašćenom
ozloglašenog kralja Kamavora. Nekrit, ne mislim na youtubera, objašnjava i otkriva istinu samog ostrva i kako je ono izgrađeno zbog Viegovog slomljenog srca nakon smrti njegove žene Isolde. Nekrit također upozorava grupu u vezi Trashevog plana da iskoristi artefakte koje je sakupio da ponovo uzdigne Viega iz magle pre nego što nestaje i govori im da moraju da zaustave Trasha po svaku cenu. Nakon što je Maokai potpuno povratio sve svoje moći, uspeo je da skloni sve zidove crne magle i otkrije Trashev zamak, dopuštajući celoj grupi da uđe. U Trashevoj biblioteci Agonije, Ari je pronašla Trashevu kolekciju vezanijevih artefakta, kao i sunčev kamen koji je bio kod Gangplanka, i također saznaje da je taj specifičan kamen služio kao poduda za sećanje. Također je saznala da je taj sunčev kamen bio skoro totalno iskorišćen, ostavljajući iza sebe samo neka sećanja njenih predaka. Ari, htjevši da sazna više iz tog kamena, odlučuje da ga ponese sa sobom, dok njena grupa uspeva da nađe Trasha i pobedi ga u borbi, vraćajući ga nazad u crnu maglu. I tako, tražeći Gangplanka, grupa odlazi do samog srca ostrva Senki u nadi da ga zaustave, ali je bilo prekasno, pošto je Gangplank već uzdigao Viega. Doduše, pokušao je da ga zapečati, ali nije uspeo i biva posednut, te se zaleći na Bilgewater zajedno sa užasavanjem u potrazi za krunom Viegove mrtve žene Isolde. Bivajući nateran da se bori sa grupom pod Viegovom kontrolom, Gangplank ipak biva pobeđen. Istovremeno, Ari uspeva da osjeti nešto u crnoj magli i dobija vizije Viegovih sećanja, kao i sve negativne delove njegovog braka, saznajući celu istinu. Da ljubav prema njegovoj ženi nije bila toliko istinska koliko on to sebi govori. Grupa je napravila plan kako će da se izbore sa Viegom uz pomoć sećanja koje je Ari primila kao viziju, te da ga zarobe u Gangplankovu buru Amailiju. Međutim, Amailija je korumpirana kao i oštećena tokom borbe. I tako, saznavši lokaciju drevne buru kovačnice koja se nalazi ispod ostrva Senki, grupa odlučuje da ode tamo u nadi da će uspjeti da poprave Amailiju. I u trenutku kada su kročili na ostrvo Senki, opet se ispred njih pojavljuje duša Nekrita kojim otkriva da se kovačnica nalazi u vezani trezoru. Kada su došli tamo, Ari također nalazi još neke odgovore u vezi njenih predaka, te saznaje da su Vastajani nomadsko pleme koje se specijalizovalo u studiranju magija vezanih za sećanja. I ujedno da ih je njihov nomadski život doveo na ostrvo Blagoslova, gde su oni postali veoma dobri sa gradom Heliom i počeli su da studiraju posvećenu maglu koja je u to vreme branila samo ostrvo. Međutim, i nakon svega toga, vezani i dalje bivaju žrtve propadanja Helije, koje je i dovelo do kreiranja ostrva Senki. Nakon pronalaženja oružja koje prebacuje sećanje u sunčevo kamenje, Ari planira da prebaci sva sećanja njenih predaka u sunčev kamen i napokon dobije sve odgovore na pitanja koje je imala. Međutim, bila je primorana da bira da li želi da sazna sve u vezi svojih predaka ili da u taj sunčev kamen prebaci Viegova sećanja i da ga time oslabi. Ari, videvši u kakvoj se situaciji trenutno nalazi ceo svet, ipak odlučuje da u taj kamen prebaci sva Viegova sećanja, time čineći da sva sećanja u vezi njenih predaka nestanu. Bila je jako tužna zbog svega toga i naterana je da se izbori sa sećanjima u vezi njenog mrtvog ljubavnika, koji govori kako je oprašta za sve što se desilo. Te joj u isto vreme objašnjava kako će njena sećanja uvek ostati sa njom, ali da je bolje da sama sebi dozvoli da pravi nova sećanja umjesto da se drži za ona stara. Govori Ari kako treba da se bori i pomogne ostalima da spasu svet pre nego što isparava, dok mu se Ari zahvaljuje za sve što je učinio za nju. I tako naša grupa konačno nalazi drevnu buru kovačnicu ispod trezora, gde se Ari spaja sa svima ostalima, gde pozajmljuju svoje duše Nagako Bourusu, opet ovaj lik, boreći se protiv boginje i pokazujući joj kako su dostojni njene pomoći, te im ona čisti i popravlja Amailiju. Sada već nazad u Bilgewateru, grupa konačno kreće u borbu sa Viegom, dok Ari sa svojim sunčevim kamenom, koji posjeduje Viegova sećanja, koristi svoje magije da oslabi Viega, terajući ga da se prisjeti svih loših delova njegove ljubavi prema Isolde. I dok biva zbunjen, Sarah Fortune koristi tu priliku da zarobi Viega unutar Amailije. Viego zamalo uspeva da upropasti Amailiju i natera Saru da se bori na njegovoj strani u procesu, ali Sarah ipak uspeva da zarobi Viega i upropašćeni kralj biva pobeđen. Nakon što se borba napokon završila, Ari je odlučila da pobedu proslavi sa svojom grupom novih prijatelja u Baronovom odmaralištu, gdje su svi pričali o svojoj budućnosti i šta planiraju da rade sada kada je Viego pobeđen. Ari govori kako planira da se vrati nazad na ostrvo Senki, imajući želju da sazna još nešto više u svom plemenu i odlučujući da će od sada da se potrudi da daje život kao i nova sećanja celom svetu. Brate,
Da, ovime privodim kraju čitavu priču o Ari. Jeste vala bio pun kurac, izmorio sam se, ali je bar bilo zanimljivo. I za razliku od Atroxa, ovo bar ima srećen kraj. Tako da, vidimo se i čujemo se u sljedećoj epizodi u kojoj ćemo da pokrijemo jednog dosta zanimljivog heroja. Do tad, srdačan i veliki pozdrav. Aj pa se čujemo. Don Boss, Marko Jack, priđi ako smeš, premium je content, premium je sve. Don Boss, Marko Jack, priđi ako smeš, premium je content, premium je sve. Don Boss, Marko Jack.